whātalo whātui lau whaafunga angale nei tū lau le aso alo maia o tātou tālafone umawhaino tū whātasia lau Radio Samoa mo lau whaafunga anga. Ua whaamaunia mai reporti a le New Zealand Herald le whaawawai o na tuli o le whaasalanga a se tāsi o lii e toa lua i ai e na mōli e le maliu o se alu atoto se fuluvalu masina e ngoia Nia Glassy. Na tūla i le li o Michael Curtis, tolu suru iwa tausanga, i lumor komite o palola i le neiva yaso, ma e ui e le italo sanga lea lii, mō le tatalaina i tua, ai ua whaamawina le amata whaatulanga ai le komite o fuafuanga mō ngā luenga fuatai, mō se amatanga fau, o le soifuanga i whafo atu ma le whale pui pui, e peo na maua e te tau na maea, a o le itoe i loiloina, lana mata upui a Januari ar tausanga lua o lua valu. Ua lata nei le se fulu iwa tausanga o tuli le whaasalanga a le li o Michael, ina o whaamaonia ma whaasala e solo atoa i le to ese, o ila ua uma malona uso o wiremu i le whasio te tangata ma le loto iai po le murder, e peo na aafia ma maliwai Nia Glassy i roto rua i le tausanga lua afe ma le fitu. Whailoa le komite o palola, le te leo suinga o le li o Michael i te tono se fulu valu masina, i tūlanga o amionga whaalia. Ta ua foi e lana loia, o se tangata ua vaaianga i atu ai le to atele, ma o lo whaatu mawina pea lona ngalue ai te tono le to ese, ma ua tele po kalame to e fuataina, ua au ai le a lii. Ta ua nisi o suif ngā lulue le whalpui pui, o Michael se tangata e whaaloalo tele, ma e mai tawina le tau mamao o le a lii, mai whaafita au le ono tūla e mai i te tono le whalpui pui. E wii ni tūlanga le lei ua vaaia i le lii o Michael Curtis, a ua whaalia whina ngalo le komite o le palola, e mo o mia pea o na whaamae a ina nisho po kalame to e fuataina. Ta pena ni fuafuanga e fesoswani atuai i lea lii, e ta whiai o ia mai lona to e solio se tūla fono. Ma si tia atu i se vaenga o le whalpuipui e ta pena ai lona tangata, mo le toeanga i atu i fafo, a o le ilo ina le lei lona avanoa e te talai o ia i tua. I le taimi nei o lo tu maupea lona uso o wiremu Curtis i le whalpuipui, ma ua fuafua e toi tūlai i lumor komite o palola i le masino o Februari o le tausanga fou. Ua tuina mai nei whaamaumonga fou o le pūlenga o le elitise po le Electricity Authority, ma ua mauai o le kampani o le Genesis Energy, le ua matua i toa tele lava o na tangata ua tu ua lea au aunanga i te tono le tausanga. E silia ma le tosu lima afe tangata, le tu whaatasia i o numero o e na whaongaina le au nanga le Genesis Energy, wanga i ese, mai le tausanga ta lua i se i o mai le whai unga le masino uni o le tausanga le nei. Whamawina i reporte le teo whaamaloa New Zealand, e iwa afe wanga i ese mai le Nova Energy, ta ua mai tawina fo le anga i ese o tangata po paanga mai au nanga a le Manawa ma le Mercury. Ai whamaumonga ma reporte le pūlenga ua moli mawina i le siti o le numero tangata, e whaongaina le au nanga e le tisi a le Contact Energy, Electric Kiwi, whapea fo i le Meridian. Ta ua o le Contact o lo maolunga ana numero tangata mapaanga mai le lisi o au nanga. Ta ua i loilonga le au su e le matatafa e le tisi, o le mafua anga upa uai le Genesis Energy, ina ua whaamuta se tasi o lato fuafuanga u whaingoina o le Frank Energy, o se vaenga na patino i tautau ngōwhi o le elitise, e peo i lea na una i ailon to telo tangata, e sa ili isi company e tau ngōwhi. Peitai ua tā ua le Genesis o nei whai numere maafua mai le tuwha atasio ana company i lalo le ingoe tasi, ma o lo tau lai pea lo lato vaai, le fisoswani atu le i ainga i tūlanga o le tu i titia o tau le elitise. Inisio tala ua lapata ia nei le matanga luenga o pisinisi maala manuia, po le Ministry of Primary Industries, i le ono pepesi mai ai o le fulu o manu whelelei o le H5N1 bird flu i te tono New Zealand, i le angatu lea i nai masino lumanai. Ua tuina mai nei fautuanga a o ni lapata inga i le mawai o se manu lele i le sami po o le seabird ua a fia li siama, ma na maua lea manu i le matawhanga o petone i Wellingtone. Whamanino le MPI a whai a sosolo le siama o le awhai ngata o na tau fiofi le pepesi o le fulu i manulele. Ai peitai ua whaamaonia mai e le malo ua levo no lātou tā pena i se whaafitau li whaapenei e ono tūla i mai. Ua whailoa mai e tangata e ai to mai whaapito e manu whelelei o le popolenga tele o le ono awhai nai o manu whelelei o le vao. Ai mese o manu lele ua tau au ina o se tūlanga la matia.
po le endangered wildlife. E peo na whaamawina ua tele manulele i atu nui fafo ua mamate mai le nei whaamai manu. Ua amata foe le mtanga luengo le waumatua ma le whaasao o na whaatino tui pui pui i nisi o manu felelei e sili o na la amatia po le rarest bird species. Ma ua whaamautinoa mai foe le malo o lo saonga le mupea le tau mawhaina o moa mawhua moa e tangata lautele ma e maua lalo lava le avanoa e pipisi aile nei siama i tangata. Mai tala mulmuli na moli mawina le malo si tele o le pua o na afia ai le tele o whaitua au kilani. Ma o lea na mai tawina ai le tau fio fe malanga ingo wa alele. E pe yona lipo tia mai ai le o atu lea i le se fulu whao whai ngā malanga na tau fia le taia o le asotofi o le aso lea. Na whaeilo e le pūlengo malai wa alele au kilani e ui se malosi o le pua oa ai le ia afia ai malanga whaavao malo. Whapea foi malanga whaalo toi fale i Wellingtone, Kalaia Sitete, Dunedin, ma Queenstown. Ta wei reporti le lai tito le avanoa na mawhai ai o nailoa atu o le ala taluai le pua oa, pei tai na amata o na toi wa aia lava tūlanga le lei se teimi mulmuliani o le tai ao. Sa fautua ina foi ave taavale ina ia whae tete le hangai ai lungo awala o no le pua oa na afia ai awala i vaenga ese o au kilani. O nisi nao tātou reporti o mwhaina tū whātasi Hello Radio Samoa mō le nei tū lao lao uli, whaafetai whaafonga mai, tau whaasefua.